Assalamu alaikum i lijep pozdrav svima. Ja sam ovdje na Plandištu, opštine Aliđa gdje stanujem, ispred svoga stana prošle godine, tačnije 29. aprila 2023. godine, našao određeni novčani iznos. Što se tiče islamskog propisa nađene stvari, ako je ona vrijedna, da li imate pravo da uzmete, da li morate uzeti, vjerujte, nema nešto što vas obavezuje da to uzmete. Dozvoljeno je uzeti, međutim, ako uzmete tu izgubljenu stvar, ako je vrijedna, ako će osoba se vratiti, tražiti tako neku izgubljenu stvar, mobitel, pare, znači neku vrijednu stvar, nakit, onda je vama obavezno da vi tu stvar oglašavate, da ste je našli na mjestima okupljanja ljudi, na trgovima, pa i danas možda čak i na društvenim mrežama, da oglašavate godinu dana da ste tu stvar pronašli dok se ne javi njen vlasnik. A kada se njen vlasnik javi, obavezni ste da mu tu stvar vratite, nadomjestite. Međutim, vi objavljujete to godinu dana. Nakon godine dana ne morate više razglašavati. Možete zadržati tu stvar za svoje potrebe, možete iskoristiti. Međutim, ako bilo kad dođe njen vlasnik, čak i za 100 godina, vi tu stvar morate da vratite. Već određeni broj islamskih učenjaka, recimo Imam Ahmed, pa čak se ovo mišljenje prenosi od Ibn Abbas, Ibn Omara, smatraju da je bolje da se stvar ne uzima. I vjerujte, ja bi sebe poštedio muka da nisam uzeo tu stvar, međutim, bila mi je baš tu ispred, znači, samoga stana. Ne vjerujem da je neko baš lično meni donio taj novac. Ne očekujem to, nego očekujem, ovdje kreće se dosta turista, dosta Arapa, pa možda je neko zaboravio. Tako da sam ja tu stvar razglašavao, ovdje u komšiluku više puta se raspitivao, obilazio, znači i do dan danas nisam našao vlasnika, čak sam na društvenim mrežama objavljivo. Također, zanimljivo je spomenuti mišljenje islamskih učenjaka, da li uzeti ovu izgubljenu stvar koja se zove lukata u šerijatu, ako postoji bojazan da će je neko zlopotrijebiti, da će doći, znači, u ruke onoga čija ona nije. Onda određeni islamski učenjaci poput imama Malika smatraju da je nužno obaveza da se takva stvar uzme i sačuva, da se čeka i traži njen vlasnik, dok recimo većina islamskih učenjaka smatraju da je pohvalno uzeti u takvim okolnostima ovu stvar jer tragati za njenim vlasnikom. Ja ću za njenim vlasnikom tragati ove izgubljene stvari ovog novčanog iznosa, znači sve do isteka jedne lunarne godine, što je uskoro, a nakon toga će, ako se ne nađe vlasnik, taj novac dati u dobrotvorne svrhe. Pa evo, opet ovom prilikom, znači, oglašavam ovdje da sam našao novčani iznos određeni na području Plandišta, u blizini današnjeg restorana Mendi, nekada Vrelo Bosne, 29. aprila 2023. godine. Pa eto, ako je neko izgubio određeni novčani iznos, zna tačno opisati kada, gdje, o kolikom iznosu se radi, u kojoj valuti, u čemu je bio novac, neka me kontaktira, a ja ću vratiti pare. Uglavnom, nadam se da vam se ovaj video sviđa. Ako želite da učite arapski jezik, 1 na 1 privatno, online, putem WhatsAppa, tu sam, javite mi se da zakažemo termin ako želite da učite osnov arapskog jezika ili teđvid i Kur'an i Sufaru sa ženskom mualimom, a žensko ste, javite se mojoj supruzi u opisu. Javite se mojoj supruzi preko e-maila u opisu ovoga videa. A svima vama do sljedećeg videa, lijep pozdrav i assalamu alaikum.